Bošno, spasi me Bošno. Ste Emire, šuti. Pozdrav ljudi, danas igramo Clash of... Ne kažete Clash of Royale, nego Clash... Pazite, mene je pojao. Aha, Emir igra Egario. Ne igram. Pa ću to zvati Egario. Ja igram Nobles. Ne zanima me. Ne, da uđem u tvoj tim. Šta? Da uđem u tvoj tim. Clash of Clans. Clash Royale. Ja nemam još tim. Ok. A, ti si tek počeo. Idemo. Ti se dobiš. Giant. Ok. Znači. No, eto, vitez. Vitezovi su kakili 3 godine. Snimaš, a ne snimaš. Snimam, evo vidi. Aha. Prva čokolada uništena. Čokolada i čokolada. Njam. Stavit ću pauzu. Dok se tu napuni, idem nastaviti pauzu. Reci Emire. Zaustavi. Evo sad ću nastaviti. Ti si otvaru. Svi su to otvaru. Evo ga, mi smo već otvorili te čestove. Ovo su neke bezvezne stvari. Napuni ih i nemoj ih otvarat. Dobro. Sve. Neko me napao u Clash of Clans. Nadam se da nije osvojio baš puno zvijezdica. Dobro. Nastavljamo napad. Da. Goblin Stadium. Goblin Stadion koji je uništen prije 3 godine. Šta ti da pucaš? Znači ja tebi upucat cicu. Ja cicu. Tvoju cicu koja... Tvoju cicu macu. Cica macu. Ja, cica maca. Pa ja cica maca. Pa ja cica maca, ljudi. Pa ja cica maca. Otkinut ću ti cicu macu. Pa ja otkinut ću ti cica macu. Ma ja otkinut ću... Au, mrzim cica mace. Ok, sad ćemo da se ovaj čest otvara. A mi idemo ponovno u atekanje. Idemo. Džungin. Emire, žudi! Opet, sad ću te otkinuti muću. Muću ću te otkinuti. Ako nastaviš pucat. Sad ću malo da igram Desperate Me. A kako je to Emire Desperate Me? Hoćeš mi reći? Evo, pogledaj. Ok. Ok, uništit ćemo. Ili nećemo uništiti? Naravno, ne. Ja gledam tamo negdje u ruku. Neću uništiti, ono uništi. Idemo ovaj tu čest. Ok, vidio sam Emire kako je to igrica. Ok. Što se otvaru? Pa što? Ovo, glup si. Mi se još gluplji. A ja sam ti rekao da sve ostaviš, samo da piše ono dolu open. I kasnije kad, ono, da... Glup si. Ovo sam na ovaj konj izgledao. Evo mrzim ovaj košulje. Pogotovo arčere. Oh my god, ne morate postavljati ih. Ok. Pali. Display to me. Kako
To, lotrlo, to, trlo, to, prtlo, to. Ima u ovom epic. Ok, idemo dalje. Njam, njam, njam. Čekamo da se napunimo. Da se napuni Trelixid. Trelixid je napunjen. Možemo malo to da smanjiš. Ne. Dobro. Do kraja je smanjeno. Gledam tamo u tebe. Ja gledam u tebe. Nosi bombicu. Paci. Što boli? Imam jedan ljudi svoj ran, pokazat ću vam video o svojoj toj rani. Ajde. A tam gledam u Amira. Idemo. Ama daj. Ba. Okay. Možda čekamo. Tri. 4. Sad. Stirece boli. Rundu će sve biti teže i teže. Ne. Rađe izbaci. Ok. Uništi. Hajde. Hajde uništi. Pustio sam nju. To. Gledam bez zapunjača. Uzmi ga. Ne to. Ma neću to. Moon. Znaš ovaj crtani? Znam. Kad sam bio na mjesecu na gru. Onda neću, hajde. Gdje? 6. Pa. Ok. Sad čekamo da se ovaj tu čest otvori. I otvarat ćemo sve ove čestove.